Zdravo, ja sam Dragan Perović i u ovoj prezentaciji objasnit ću vam kako se na Linux CNC upravljanje može implementirati na isti software i hardware pipalica i uređaj za umjeravanje alata, na primjeru Maho glodalice. Priča bi bila preduga da pričam i o interesantnim detaljima retrofita glodalice vezanih za menjač vretena, indikacije podmazivanja, pomeranja osa pomoću bežičnog pendanta. Nema potrebe da pričam ni o korištenju pipalice na Linux CNC upravljanju, jer o tome već postoje prezentacije na YouTube-u. Pipalici treba ožiti oba pola napajanja, pri čemu se plus vraća na pin signala u mirnom stanju, a masa kada je pipalica aktivirana. Industrijski konektor za pipalicu montirao sam na taster za otpuštanje alata i tako ako se pipalica ne koristi, može se skinuti sa mašine. Na isti ovaj konektor povezujem i uređaj za umjeravanje. Da bi se koristio isti software, signal mora da bude formiran istom logikom. Software koji sam koristio nije deo instalacije Linux CNC-a, ali je besplatan i dostupan na webu. Uređaj za umjeravanje osim konektora ima razvodnu kutiju i cilindar. Cilindar je jedna vrsta amortizera gdje je gornji pokretni deo od plastike, to jest izolatora, a na tom klipu je montirana metalna pločica koja se električno povezuje sa pinom za signal. Kao i kod pipalice u mirnom stanju, na signal se preko otpornika R vraća plus prema upravljanju, jer je metalna pločica na klipu izolovana od stola. Kada glodalo dotakne metalnu pločicu, pošto je glodalo na potencijalu mase, glodalo obara signal na potencijal mase signal, čime upravljanje dobija znak da je glodalo dotaklo klip, to jest metalnu pločicu na njemu. Samim tim upravljanje dobija informaciju da je glodalo udaljeno od površine stola tačno onoliko koliko je visok klip. Time tačnost merenja zavisi samo od preciznosti brušenja gornje i donje površine cilindra, pa može dostići rezoluciju kretanja mašine, u našem slučaju 1 mikron. Dakle, tačnost umjeravanja je bolja, to jest greška je manja u odnosu na pozicioniranje pipalicom. Mi smo koristili jednu od jeftinijih pipalica koja košta oko 40 eura, a tačnost te pipalice je oko 1/100. Za par desetina eura više može se kupiti pipalica sa tačnošću od 5 mikrona. Vjerovatno znate da se pipalice za mjerne mašine tačnosti mikrona koštaju znatno preko 1000 eura. Cilindar za umjeravanje može se napraviti na mnogo načina, na primjer da cilindar bude od plastike, a klip u njemu od metala. Na ovoj prezentaciji cilindar je napravljen od metala, a klip u njemu je od plastike, pri čemu je na plastični klip pričvršćena metalna površina, a za nju je pričvršćena žica koja je povezana na pin za signal. Amortizer ima svrhu da spriječi oštećenje glodala ili klipa, dok upravljanje ne zaustavi kretanje stola. Na ovoj mašini pipalica se često koristi jer su komadi obli, pa nije moguće napraviti stegu kojom bi se izbjeglo pozicioniranje oble rupe na komadu. Postignuta tačnost je više nego dovoljna i mi smo na ovaj način našli optimalno, kvalitetno i jeftino rješenje.